Alright, ngikubingelele ke mthando ezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya ulike ivideo bese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo sifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer umazi akhona ke kuyona ke i-Betway Premiership sokubhekela lapha ke kuona ke amakhosi i-Kaizer Chiefs njengamanje ke udaba oluvelayo ke kuona ke amakhosi ke ukubheka ukuthi ke ibaphi ke abadlali ke abadingwa iyona ke iKaizer Chiefs. Njengamanje ngikuphathele ke umdlali ekuthiwa ke iKaizer Chiefs mfuna uThuli, umdlali ke ongokudabuka ezweni laseTanzania aphinde kagijime kwiqembu lakhona ke kuyona ke ileague yakhona ke laphana ke iSimba FC. Igama lalo mdlali ke uyena laphana ke uMohamed Hussein odume ngegama ke leyidlaliso abambiza ngokuthi ke laphana ke ushabalala ngenxa yokuthi ke uleft usebenzisa ke ngendlela wena ke owabona ke uSimpiwe Shabalala ilegend ke yeKaizer Chiefs. Lo mdlali ke odlala as i-left back kuthiwa ke iKaizer Chiefs ifuna ke ukuzobalansisa ke yona ke iposition ye-left back ekwazise ehleze ke kuhlasela ke ama-injuries kuyona ke la positions babonile oDove impela ke belimala, sababona ke oRushwin Dodley belimala laphana ke kwi-left back yeKaizer Chiefs okwenze ke impela izinto ke zangahamba kahle. So iKaizer Chiefs ifuna ke ukuthi ke izo-eda laphana ke umdlali omusha ukuze makwenzeka kuthiwa ke mhlambe kuhlasela ama-injuries kukwazi ukuthi ke kubalance laphana ke obondeni layo ke iKaizer Chiefs. Impela ke iKaizer Chiefs njengamanje ke ingxoxo ziyaqhubeka between yona naye ke laphana ke uMohamed Hussein Junior odume ngelika Shabalala ke yona update engiyiphethe ke njengamanje. Like ivideo usubscribe kuyona ke i-channel, mina nawe asihlangabezana kwivideo elandelayo. Nisale kahle.